Nange nakuoni atine ndemo bunge wa gisio bunge kia IMENTI South nwe Dr Shadrack Mwiti arwa kwena kanya kambunge ya MERU na ngavana wa kaunti nende gukarande na kwaraniria awite ntubone ndi bwatetheria kinya kuthiria mathina ya redirite akioneka atati obichichili Nyume gavana Kara Mwangaza kwethire ringiro kura cha kwebero getine ntukwegoro ne MCs babunge kaunti MERU na ndi ntukwena Dr Shadrack Mwiti ora no bungiro tero South IMENTI no gete bandu gotigire kanya ganterishi jiri kwethiro shekara nde ogoro sharanirie na igwatanire mbere kaunti MERU ete wakiarene akwa milango ite ingi ya kwaria kwena milango ite ingi ya kwaria na rafu kwena solution nyingi muno cia kuona mumeru agutetheka akwa nkuga let the will of MERU people be done ura antu ba MERU bakwenda gukarikeu na tongeria bange bonthe ikwe promises bathithirie na twenda ikarika ni untu riria tutigwatanirite South IMENTI na MERU yonthe itumba gwita bwega. Dr Shadrack Mwiti akwareja kagitene kara kuromba ARIMU bonde BATIANDIKI rutero South IMENTI bethiro beshumire na wingi na kwethiro beshiandikithia kiringo ichetie esira chindirete kwandikithwa kagitene gaka na nyumene bathiria bakurukire obisi newe rutero akanyakine na barikia kwa apply online paikia marieto jao na area kwa sub county office ya education bachoke baikie ofisine cia MP cia sub county na area kanyakine kenda tumba gwika data ithaki bare nabo batona ngoiche TSC mubunge Shadrack Mwiti ruwe na ubango nabo nonto na gonto go kwinge kwethiro baike na kwethiro bakiandikwa ende bo batu ibakurukiro bisinewe patigente ciao na bare batiandikwa tukageria kuba push ka kona nange na ara benda bomba gwita ta private schools kana njira ingi ko data ije gatutetheria muno kona antubeto baba qualified na batejo kwa ne TSC tukona bagwita guntu kungi boborio bonge na shokete bore bedro bemenyera batekedro betunyo mbecha imikorere kwedro ikianganga na gukonya nto kirente tuicha TSC ikwe antu bakeja kana bakweja bakyugaga panenkoro mbesha kenda beto buchwira ngugi serikali iliandikana itewiti ya mbesha kobo binyere antora bakweja ba economy bagita ya mbesha shughuli ya wandikithania ARIMU borobati na ngoine rigikwethiro ikinyira muthia ntukwero rutero South IMENTI na itobio bunge mwanya ajambe gorone gitumi KMP gweti data iji ni kenda amenya barabandikwa ni bariko na barabatigana ni bariko na riria gukethwo gujukana yakana gitetera kuongera kuandikwa kwa ARIMU aketherwa kimenyaga namba kana paria pali registered ni TSC ARIMU ba primary school na ba secondary school ni bangana nke report na Ntoshero TV kuma jake ngina ngine kisoba ke Nairobi mbeta Boniface Mongera.